My father died before I was born. When I was 3, my mother hid me away with my uncle. A week later, they took her. When I was 7, they found my uncle. He was able to saw them long enough for me to escape, but I don't know what happened. For years I grew up in orphanages and families that knew less about my history than I did. It seems like forever I saved that money, hoarding every dollar and coin I could, hoping someday to find out who am I, what happened. One of those families lived near my uncle's old place. I found something hidden there that once belonged to my father. Which brings me here.
I want two things from you. First, give me that which is mine. Now, what is friendlies? Now, I don't ever want to see you here again. Pero yo creo que sí. Seis, 5, 3, 3, 2, 8. Hay un yankee que tiene llaves. Se las dije quitar, pero no pude. Ya lo sabemos, has hecho un buen trabajo. Tienes la gratitud del gran hermano. Gran hermano te quiere. Three, 51. Do you need the contraseña? Do you need the contraseña? Do you need the contraseña? Yeah, what? Do you need the contraseña? Sigue la contraseña. Hell? Welcome back, Lieutenant. Hope you're still up to snuff on everything, because you just set off a silent alarm by removing this piece of paper. Crap. But don't worry. If you really are who you claim to be, then you'll know the password. English, I heard something new. I figured I'd forget the password. Here's a hint. Think of General MacArthur and the country you're in. If you can't remember after that, then you aren't the lieutenant. And the guard will tell you. Happy hunting from 2005. There's that stupid sign again. MacArthur. Spain. The Philippines. MacArthur's quote. I will return. I will return. No pot ser. Do you guys speak English? No ens pots ensenyar a nosaltres. Et matarem. Whoa there, buddy. We can expect the lieutenant to remember everything after these long years. We give him a chance. Yeah, give me a chance. You have grown nothing but hair and bad manners. What are you talking about? What is this place? Who are you? But perhaps I was wrong about it. I've become an it now? Blah.
Eres un clon. One way to find out. There's been some sort of misunderstanding. I'm not whoever you think I am. Què has amb Decker? Què has fet amb Decker? Atureu-vos! Sancho! Have I taught you nothing? Would you like the anger over a lost comrade drive you to attacking one which has not yet done any harm? Why do you stoop so low at this? He can reach the case of Decker. He looks like Decker, yet we already know Decker cannot return. You doubt the prophecy? You know as well as we do that Decker shall not return. Yet it appears he has. Come, warrior, we have much to speak of. So, Jan Decker, tell me, what brings you here? How do you know who I am? Alright, we'll start there. Being as you managed to bypass our voice recognition system without any apparent aid, I first assumed that you were Chase. However, upon finding a voice so easily retained by Chela here, I immediately ruled out that possibility. Which leaves only two options. One is that you are indeed a clone, and I have made a terrible mistake by letting you live this long. The other possibility is that you are a blood relative, some unknown cousin or nephew to Chase. So why don't you tell me who you are and what business have you here? My name is Curtis Decker, but everyone calls me Chance. My business here is to find out who I am. I was hoping coming here would uncover an answer. How are you related to Chase? He was my father. Your father? And Lieutenant has a child? I refuse to believe this. It cannot be. He will have told us. Unless he didn't know it. Calm yourself, Chela. I'm sure Chance has a reason. But he had to have known my mother was pregnant, even though he died before I was born. Died? Are you trying to tell me that Chase is dead? As to my knowledge, Chase is in the same place he was the last we heard of him. Given that situation, I doubt anything has changed. You mean he's still alive? I am unable to reveal anything about his current situation that you don't already know. I don't know anything about it. Well, at least tell me who you are. Oh yes, back to the original topic. You should tell me what brings you here, and perhaps I can fill in the holes. Like I said, I don't know anything. I never knew my father, and my mother died before I was 3. My uncle refused to tell me anything until I was older, but before he could, they took him as well. All I was left with were those keys, which is how I got here. Are you even listening to me? The prophecy! And what is this prophecy everyone keeps talking about? What does it have to do with anything? I see. I'll tell you what I can. Okay, I will start at the beginning. Long, long ago, in an age before the Romans, before the Egyptians, before the ancient Iberians, there was a great and powerful ruler. His name was Merpah the warrior, for he was the greatest of all warriors, and he ruled over the entirety of the human race with dignity and prosperity. Unfortunately, many soon grew jealous of Merpah, notably the evil inventor Sharon. Sharon built a terrible device that made the people mindless drones. The device, however, was unable to tame the great spirits of Merpah and his 8 sons. The 8 sons fled to the far ends of the earth, following their father's instructions. Merpah destroyed all the machine, killing Sharon and himself in the process. The world woke from its trance. They were never able to recover what they had lost in their great leader, and eventually split into many tribes, which grew into the ancient civilizations that we know today. What does all this history have to do with anything? Patience! A prophet spoke in the first days,
after being freed from the trance. The prophet spoke that the device would be rebuilt, and that only the descendants of the great Verpar would be immune enough to stop it. And? Many years passed, and Verpar was soon forgotten, along with the civilization he had once ruled. For it was an age before the written word, and few wished to tell their children of the horrible times of Hyrule. Even the blood relatives of Verpar eventually forgot who they were. Time passed, as it inevitably does. Empires came and went, and the great pyramids were built. This is a route humanity developed. Sometime around the year 1358, another prophecy was made. Apparently, the name Verpar had somehow survived the thousands of years, for this prophecy also spoke of the great warrior bloodline. It was prophesied that the descendant of Verpar's second eldest, Tilbach, would first prove himself who was a descendant of by liberating Catalonia from a great evil. Only then would he be able to face the device. And now you're going to tell me that that someone is me. Precisely. You've yet to answer my question. What is this place? Who are you? I think I can best explain that. What do you know about the Spanish government? You have a king, right? And some kind of constitution or something. Yes, but do you know about Gran Hermano? Who? Big brother. From the outside, he doesn't exist. But from the inside, nothing but him exists. Which is where we come in. We are the resistance. Well then, your training starts immediately. What? We lose more people than we gain every day. Is it poor chance that Big Brother hasn't already snapped our little operation? Chance shall be trained, and it must be soon, and it must be quick. Come. Are you serious? More so than you can imagine. But didn't you see him back there? You can possibly think he could lead our forces against Gran Hermano? You once believed that Chase could do it. Why not his son? This child has no skill, no fighting talent whatsoever. Skill we can teach, but instinct we cannot. As you can clearly see, he is his father's son. Luke, Inés, entrenarlo. Usé shooting feina. My training starts now. The clothes you wear now are not suitable for training. Here, this was your father's. It's so heavy. If you train with that, you will fight without it with superior reflexes.
¿Y esto es lo que es? Un vell truc que em va ensenyar el teu pare. Per avui és suficient. És l'hora de més dificultat. És fàcil de recordar. Provaré. Com va tot? Què és això? La bandera catalana groga per la independència que tots mereixen, tacada per 4 línies vermelles de sang catalana pels que han mort lluitant per ella. Encara no entenc com no podeu separar després de tots aquests anys de pelat. On es troba el gran germà tota la força o la voluntat per fer això? No importa on la té, sinó que la té. És realment tan poderós? Per què creus que tots els teus parents han desaparegut? Vols dir que... No hi pot haver dubte. On vas? On està ell? Qui? Tu saps de qui parlo. Gran hermano. Si sapiguéssim això no estaríem aquí. On es pot trobar algú que sepa on està? Què intentes fer? Haig de trobar-lo. Qui sap on està? Has après res? Has de controlar la teva fúria. La meva família serà vengada. No em puc sentar-me aquí fent res, mentre ell encara està fora, viu. No estàs preparat per enfrontar-t'hi. Encara has d'entrenar més. Mentre prou. Ets menys com el teu pare de lo que jo creia. Encara que comparteixes la seva personalitat, no et pararé de fer allò que desitges, però no t'ho recomano. Hi ha un edifici que hem descobert. És un edifici de comunicacions, teòricament impenetrable. Només et pots intentar colar durant el canvi de guàrdia. I encara que evitessis els guardians, has de preocupar-te per les càmeres de seguretat. Un ascensor arriba als nivells superiors. El tercer pis és la planta de comunicacions principal. Suposem que els altres nivells són blocs de prisió. Ustedes son las llaves, rojo para los bloques de prisioneros, pero no
¿Qué es eso? Eso no es la cámara. Tenemos compañía. ¿Quién la diría? Si nuestro amigo el puto Yankee. Tranquilito, amigo. Haz lo tuyo. Vas a flipar. ¿Está despierto? No importa, dudo que nos pueda entender. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer con él? Lo mismo que con todos los otros prisioneros. Esperar a la decisión del Gran Hermano, que será sin duda la purificación. ¿Qué? ¿La purificación? ¿No sabes? Cuando se muestran sus faltas y realizan cómo hay que vivir. ¿Qué quieres decir? ¿Adoctrinamiento forzoso? Imbécil. No das gracias a los servicios que nos están ofreciendo. El Gran Hermano nos quiere. No tiene ningún deseo de adoctrinar a nadie. En lugar de eso, él solo desea desadoctrinar a nosotros de los hábitos terribles que hemos adquirido. Él solo quiere nuestro bienestar. Buenos días, amigo. ¿Qué haces? Seguro que este tonto yankee no nos puede entender. Quizá te sorprendes de las cosas que puedo comprender. Tú, fuera. Pues ahora que sé que puedes entenderme, te explicaré cómo van las cosas aquí. Básicamente, te voy a desatar. Pero vas a tener mucho tiempo para pensar en las cosas horribles que te vamos a hacer, hijo de puta. Te he conseguido una habitación con una vista maravillosa. Mira, las demás celdas de los otros hijos de puta como tú. Pero te aseguro que tus intentos de escapar serán nulos. Porque como entraste aquí jamás saldrás. Eres un puto mierda que nunca verá la luz. Tranquilo. Bona tarda. On és en Sans? Ha sortit. Sortit? Què vols dir amb això? Ha sortit aquest matí. Ha dit que havia entrenat prou per tu. Prou? Què es creu que és? Precisament el que li has dit. El fill del seu pare. No he pogut parar-lo. Això no canvia res. Que de nuevo, hijo. La llum i en Chance se'n van. Crec que és l'últim cop que l'hem vist. Qui crec que sóc? Desertor? No em digueu que us preocupeu per mi. On collons has estat? No importa. Clar que importa. On eres? Ja saps, jocs, edificis, presons.
Has trobat el que estaves buscant o no? No, però no crec que trigui molt a trobar. Vull saber de què esteu parlant. Vaig estar al seu centre de comunicacions. Els vas deixar una cosa. Crec que ara vendrà Gran Mar. No ho coneixeu així, però crec que ha arribat el moment que vagis a veure la profeta. La profeta encara viu? Sí, d'una forma o una altra. Què més em podria dir Ella. ella? La memòria humana és imperfecta. Les profecies estan passades per sang. No tinc prova. Porta'm aquesta profeta. Un billete asomado para la ventana. Asomado, recuerda. Requiero un viento especial. Voy sola. Ets memorable. Tot gir. Ets tu? Qui busco? Benvingut, rei meu. No tinguis por, rei meu, perquè la teva presència no pot significar por aquí. Benvingut, rei meu. Perdona'm, rei meu. He vist la llum en més de 20 generacions. Qui ets? Els mortals em diuen Sandra. No ets mortal? Més i menys. Ets la profeta? Per què preguntes el que ja saps? Crec que la pregunta real és una profeta o la profeta? Hi ha moltes profetes. Soc la que busques. Si ets qui crec que ets, deuries haver mort fa molt de temps. Molt correcte, però com vaig dir, no soc mortal. Què dimonis vol dir això?
Ja saps la història del gran peix pa. Soc la profeta que va parlar quan vam despertar. En Sharon em va embruixar moments abans de morir, mentre la meva ment encara estava destruïda. Em va embruixar amb aquesta profecia i em va dir que amb la meva mort s'aniria l'última esperança. Però no tot era perdut, perquè el gran peix pa m'havia vist embruixada i encara no podia invertir els seus efectes. I em va donar en els últims moments de vida l'oportunitat de viure. Tenia una filla i dins d'aquesta vam posar la meva consciència i el meu ésser. Vaig morir renaixent. Des d'aleshores vaig viure, vaig donar llum i vaig tornar a néixer. En Sharon va forçar la profecia a fallar, però el peix pa li va donar una altra oportunitat. Aleshores, ets immortal? De cap manera, rei meu. Pots matar-me ara mateix si vols. Soc parcialment immortal, ja que la meva ment podria viure per sempre. Però d'altra banda, menys mortal, ja que mai veuré els meus fills envellir. Això és el que vol dir quan diu que les profecies són transmeses a través de la sang. Veig que coneixes en Gera. Com ho sabies? Sembla que un dels efectes de la meva immortalitat és que en cada nou cos que existeixo és capaç d'una sola profecia. Aleshores, per aquests milers d'anys en què he profetitzat, generació per generació, els destins al voltant de la teva línia de sang. Per què no em mires? Perdona'm, rei meu, és que és tan brillant. Brillant? En l'època dels romans tenia una visió, que la profeta, jo mateixa, podia reconèixer la línia de sang del peix pa a un llum. Vaig arribar a reconèixer quan per fi vaig veure un de vosaltres que llanceu rajos més brillants que ningú. La teva grandesa m'encega, rei meu. No ho entenc. Llavors, deixa'm mostrar-te. Com? Veus com ets? Perdona'm, rei meu, vaig indagar massa. Què era això? Què ha passat? Vaig posar els meus ulls dins de la seva ment. I tens l'habilitat d'entrar simplement a la ment de la gent? Només tant com permeti la voluntat de l'amfitrió. Què és el que m'has vist fer? Què dic fer? Jo no ho sabria. La profecia em va dir el que esdevindrà, però mai qui o quan. Per un llarg temps creia que el teu pare era l'escollit per lliurar aquesta terra, però ara sé que la gent que el salvarà no és d'aquest planeta. Coneixies el meu pare? El meu últim cos no el coneix, sí, encara que mai l'he vist. Quan ell estava aquí no era possible, era massa arriscat. Es comunicaven per camins diferents. El més utilitzat eren els meus guardians. Els teus què? Guardians, homes que alguna vegada han estat lligats al tron del mar. Homes que he salvat la vida. Pots fer això? Va ser massa per mi, i ara només puc salvar pocs per pocs. Ara mateix només tinc un únic guàrdia, Dani. No vas arribar tot sol. Què? Ningú anava a venir amb mi. Llavors eres perseguit. Profeta, hem de marxar. Aquest és en Dani. Hem estat més a prop del que et penses. Estan on deuen ser. Com sortim? Aneu de pressa, no hi ha temps per perdre. ¡Ostras! ¡Ah! ¡Sal de mi mente! Dijeron que intentaría algo así. ¡Ay! Ya está perduda. Seguimos. Va, tío.
On està tothom? El recinte està buit. Han marxat a casa. Vés-hi tu també. No et podem ajudar més. Hauràs de trobar un gran hermano tu sol. No puedo evitar la profecía, pero puedo controlarla. Despierta, perro rebelde. Hacia cada uno de los vuestros nos tenemos a todos. Incluido tu amigo Chela. Veo que has despertado ya. Déjalo solo. Sí, maestro. Así has acabado. Y así acabará la rebelión. ¿Quién es ahora tu amo? Yo no sirvo a nadie. ¿Quién es tu amo? Yo no sirvo a nadie. Eso es lo que tú te crees. Prueba esto. Y ahora quién es tu amo. Yo no sirvo a nadie. Eso no es verdad. Pregúntaselo a tu amigo. ¿Creías que podías escapar de Gran Hermano? Él lo sabe todo. O como dirían los catalanes, usa todo. Rata asquerosa. Sufre. ¿Quién es tu amo? Yo soy tu amo. Y vas a unirte a nosotros, tarde o temprano. ¿Te queda claro? Acabad con el proceso. Lo quiero con nosotros dentro de unas horas. Sí, ya me dirás luego quién es tu amo. Tengo órdenes. Vas a sucumbir. Sufre, rata. Maestro, te presento a tu nuevo discípulo. Sí, maestro. ¿Los dejaste escapar? ¿Los dejaste escapar? Sí, señor. La culpa es mía. Cuéntame qué pasó.
¿Oli? Bueno, verga, salimos de aquí. Sé que estás aquí. ¿Dónde iba? Aquí, ya está. Correo. Yo. Tú lo dejaste escapar. Tendrás que ser castigado. No, señor. Pero tengo a otro para que haga tu trabajo. Curtis. ¿Quieres ir de cacería? Tráemelo. Contraseña.
I will return. I will return. Ets tu? No ho crec. Ho sento per la porta. Suposo que no et deu haver reconegut la veu. Què va passar? Pronto sabrás tú también. És inútil resistir. Un cop jo vaig ser com tu, sí. Un monstre sense pensaments. Però... Llavors, vaig conèixer el teu pare. I ell em va mostrar que l'única cosa inútil és fracàs. I saps què penso? Com el teu pare... Recobra't, Chance! Prefereixo morir abans que ser morir. Tu amigo tenía razón. Tú también deberás morir. Tendrás que venir conmigo. ¿Es el último? Sí. Bien hecho. Toma. Era de tu padre. ¿Qué es esto? ¿Curtis? No sé. Tal y como creía. Curtis, ¿qué sugieres para acabar con estos imbéciles? Su problema es esperanza. ¿Y? La mejor manera de destruir una esperanza es dejarla subir y luego aplastarla, como la chinche que es. Esto es bueno. Preparaos para el espectáculo.
Curtis te arrancó la mano. ¡Traidor! Dime una cosa, hijo de puta. ¿Por qué me pusiste esta mano? ¿No quieres saberlo? Vais a morir, hija de puta. Y vos también, cabrón. Vais a morir los dos. Pedazo de mamones.
típico yankee. ¡Chela! 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 Samia. Bueno, se acabará hoy. Sabía que vendrías. Era inevitable. Igual de inevitable es tu derrota. Hoy, tú y la rebelión acabaréis por siempre. Igual que cuando vino tu padre. Él también cayó. Esperaba este día. ¡Luchemos! ¡Cabrón! Nunca superarás el poder de la oscuridad. Levántate, que no tengo ni para empezar. Vamos a divertirnos. Yo también conozco los trucos malos gracias a ti. Eso no sirve. ¿Dónde aprendiste esta técnica? Tu padre también fue Yaneli. Pero al igual que tú, nunca llegó a conocer el auténtico poder del mal. Ya veremos quién sabe más. ¿Está? ¡Cobarde! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí arriba.
aquí. Habría sido un buen aprendiz. Esto no lo aprendió de tu padre. Yo era aprendiz en China. Muéstrame tus movimientos. ¿Quién eres? Estás débil ya. No. Podré contigo. Tú. Solo con mi ayuda podrás recuperar a tu padre. Tú no mereces vivir. Ya está. Ya está. Ya está. But unappalled and burning for the fight, the invaders march, a victory secure. Skillful their force to severe or unite, and trained alike to vanquish or endure. Nor skillful, less cheap, conquest to ensure, discord to breath or jealousy to sow, to quell by boasting and by bribes to lure, while not against them bring the unpracticed foe. Save hearts for freedom's cause, and hands for freedom's flow. If you're reading this, it means that I was unable to complete my promise. For that, I'm sorry, but I have little doubt that prophecy shan't come true. Justice will be wrought to this land. If I'm not alive, then please pass this on to my relatives. They shall know what to do. However, assuming I am still alive, the CIA will know where to find me. Until then, happy hunting. Chase. The Catalans are free now. Prophecy complete. Tela is dead. Like many of the companions before him, he died in a noble cause. Those he left behind will continue his legacy. As for the prophet, he disappeared, leaving Danny to lay in waiting. And myself? I don't know. My prophecy isn't over. I guess I should get ready to fight this machine. But now I know who I am and where I come from. And that's all I need. For now.
sus alas de fuego, corrió los caminos de la tentación y ahora su fuego es eterno. La magia marcó su destino al volar y resurgió de sus cenizas. Poeta del aire con alma inmortal que nunca debió despegar. Y aunque la noche lo pueda atrapar y reine la oscuridad, un nuevo día su vuelo traerá el fuego de La cobra. La cobra. Cobra. Prefereixo morir más. Brilló más allá de la tierra y el cielo se unió con su fuego. La magia burló su anhelada ¿Qué pasa? Sí, es la casa. La house. Oye, que aquí no se puede entrar, ¡Lo veo! Mai em pots veure luchar contra la... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué te parezco? Salgo riendo todo puto rato. Ya. Casi. Hijo de tu madre. ¿Esto es lo que es? Es lo que es. ¿Y esto es lo que es? Ah, un viejo, un maestro. ¿Y esto es lo que es? Esto es lo que es. ¡Toma! Mijo.